padok niaka na tua-tua tahe pitu batu martidi alai sadado si taon hadok do awanak si akang amodo damo nama teanama nagabe panggatimi dihanggi na ibotoki macai bodang dona ngepasahatu ilu nang lasmi roha polana Maret di Mahidasyan buku ED nomor 474 ayat 112. Ikon Yesus dudung aku sahalaku liludo. Sada dua tolia. Ikon Yesus dudung aku sahalaku liludo. Rapon Yesus boya monang tanu musuh inaro. Rapon Yesus boya monang tanu musuh inaro. Dang mabiarau di situ Yesus dongaki. Dang mabiarau di situ
Ku Yesus olor namai sai hot hono Ku Yesus olor Ikon Yesus dorong aku molo marsi taono Ikon Yesus dorong aku Parlo nami tuson uli anggi naneng mga puli dohami alang-alaw be amang do inang muna burju-burju hamu sabar unang bese tangis jadi uli dijuluk kumahoda ala adong do pe adikmu burju-burju ho sikola kupas tamak pe ho satu sikola ho anggi jolo nai mahoda rapa udam Pas me. olo nang udah olo nang tulang mula mahami da anggi uli olo nang tulang sabar kamu udah bere sabar kamu udah uli sabar kamu udah anggi Daripada 14 tanda. Sabar mahita da adek buha bainon semangat mahita da ikon gabi jol mana hase ya dohi tada ikon semangat dohi tada adek olo kak Songon padok niaka na tua-tua tahe Pitu batu martidi alai sadado si taon hadok do awanak si akang amoda damo nama teana jadi borhak namai tadek burzu-burzu ho di jabuni udah dah dok tantei molo karejo mah ikon tahu diri duit ada dek kalau kakak pe sehat mada bisa ni jabuni nang udai holo dek semangat tuh dek holo kak Nagabe panggatimi dihanggi naibotoki macai bodang dona kepasahatu ilu nang lasmi roha ola naudo naum botosa dang hupar suada basa-basa ni Tuhan nadile honda tua alai saonaris lawa dek holo kak
Buka jepitay. Pete dah, subuka dah. Oh lo dia arwas yang gi. Bah, oh dianggi. Ido na muda. Eta mau masuk eta. Baik si tasnya. Bah, ngaroh boru, burju-burju mau dah. Ngai botong kamu magom. Unang saya badalo, unang tor pacaran, muse bantu kami. Udah ndok tantem. Dah, olo tante. Oh burju-burju dah unang merpaca pacaran. Aw sogo membereng ala merpaca pacaran dah. Botong magom dah. Burju-burju sekolah. Bayi mak udawan gabe songon papam dah. Olo udah. Mak asal taruh kok tunggu kamarmu baru mangan naita. Masuk. Abi mi baru cuci piring tan baru kalau maleh mangan cuci dong abi tada ala arong si abi adik menaking dah sapu jagut tak dah. Oh naking.
sampan dah susuni bakali nong sampan dah. Mula malay mama. Yes, bye. Bodoh maki termalito diau alana tersangkuti Ya, halo. Ya, ini udah mau jalan. Ya, ya. Bah, nalan hudul na makarejom. Arok na pinakit ko bering isan abi do pirna kotor da. Una-una na dulo. Mangat tab bro. Nama ate mak ulo papamu. Tahu diri. Hati biji cipirnya. Semandi ho. Mana nak kamu maleho. Kasan nung ulat dan niya subering dah. Talaga ba magtasa. Oh, natulang. Halo Pak, Bapak ada di mana ya? Cepat datang ya Pak, nanti saya takut telat. Aduh, di mana lagi nih ojek online? Aduh, bisa telat nih gue. Atas nama Ibu Ain ya? Iya. Jalan ya Pak. Oke Pak. Lau jauh sekolah dah. Oh lau bah, lau. Naking peru ngau sak lilit bereng. So nari hepok ngau lau. Nani mana nani? Diri ko sa alam ang ko sa gogo. Atau pemulap. Nani mana atau? Dungo liling. Ninglaw sekolah hepot. Ni dungo itu lah sekolah. Menyesal dah macam manusai. Dengar kubel na harap. Memang bulan. Nang udah lau jatuh sekolah dah. Olo hata pemula danggi. Olo nang udah. Bujo di sekolah dah, una pacaran. Olo udah. Atong nang udah ijong ko sila tu sekolah. Dah nggak ada ongkos. Jalan. Mau jalan dah.
Mana udah? Burju-burju ada Anggi. Kalau nang udah. Udah Bapak. Halo. Nang buat tok kosong ni. Sip. Boy sip ha. Natulang nga mula kau. Lido nga mula ko, mga mahatop, baru cuci piring tay, paya sure, salamat tujuh mak. Natulang. Nani mahatop. Ba, una sapu ini. Ba, una sapu. Gereja ni siadi, sianggi. Una sapu. Lo sih. Ba, una sapu. Una sapu. Kalau nang udah udah. Baik do. Udah terima baju muda. Kalau nang udah. Kerjoi. Sindungi makan ho laut 7 mah. Dah. Kalau udah. Nang buat toko tu songan itu Anggi. Ada boy sih ho. Cek sama tu Anggi ya. Tapi harus tak. Boy sip ho. Nang boy. Sip.